Niyazalieva Sağım Bübü. 39-жылқымын. Қай жерде тұрасыз? Улица Железная Дорожная, 93. Мен Железная Дорожныйға тұрғаныма 60 жыл болады. Жоқ, сіз ұшы Тоқмоқ ДНПЗ ишқанасынан қанша аралықта жайғашқан сіздің үйіңіз? Бізден, например, Бореки нефттен, Бореки, нефтобазадан. Ар жағы, по-моему, бір 50 метрлі болады. Расстояние. Асыл емнеге мен недовольный. Мына жетімішке қарағанда. Маған қанша жақсы оғалды. Көп болса бір 2 жыл, 3 жылда өлім. А келешек балдарды ойлап атау тәтияқта отырғандар. Ойлаған жоқ. Адалға долларды чөнтерін салса оғылы бетінен бес өбет. А бұл аяқта страдайт етіп атқан ба. Ояқта кетеке балдарды ойласпайтадар. Тура айтып атамыз, тура айтқан жоқпыз. Нефт обрабатканы жоқ, жері жоқ бұл, жерден басқа. Жалақ ұшы бензин жытынан мұнакей давление болып, жүрек орып, мұна баяғыны жығылып қалып, дерімді қоқыстатып алып төшігіп жатады. Доғдырға барсаң, ақшаң болса, қарайды екен, ақшаң жоқ болса, пошел, собирайся иди домой деп қояды екен. А бұл аяқтағы жоғындар емне қылып отырады? Боқты отырады, болымды айтайын. Доллар қастын төндемі төте отырады. А елдерді ойлап та қойыспайды. Emde uşunda evde. İstemeyimi. Aslandan gitti. Молодежь bu tarafı olsaydı. Ben onu saydım. Ben oradaki poşka 26 yıl istedim. Startürovka'da. Uzun işlem 4 pensiyaga çıktım ben. Ana gelin işte 5 gün olsa da işte yaşayıp yaşatamı da yaşatmayı da. Hadi bir sayt etken Mırgora'da. Oy, Sonya'da. Mart ayında Kıtay'da işletti. Bu oradaki Железный Дорожный baldarda alıp atayım. Eşlik ederiz yok. Dumuşka var aldı salvay açar. Ucudan işletmeyin desem. Abi bir sayt etken buna. Gelse de bette koyup verin. Hadi gel. Yok. Emnege kaltaydı. Vallahi ötekine gel deputatımız kalktı. Депутат emnege депутаты выбирать etdi. Şunday devizege kişiге yardım etsin dep sayladık koy, тура емес. Мына мен ошо я недовольна. Нефтовазды куруп кой демне. Эртеменен кечинде запах невозможно орсайтмай. Ошондан отравление болуп атат. Мына кичике балдарга жара чыгып атат. Жара чыгып атат. Адам эмне ойлойт? Жоқ, бұл жердегі ел негізінен ұшы қосыналар да, жалаң? Қосына, Шанхайды отыр, Шанхай. Айтып, қандай болды дейсіз? Ақыратторыз жаңағы жерсеміштеріңіз бас солып қалды. Жаңағы емеден оң немесінен. Жақшы елеме бақтыңыз, бақша алмай қалды. Жоқ, еме конкретный талап қойып атасыңар бі? Не деп атасыңар еме? Заводы жапсын, іштетпесін, іш жапсын. Қайсы бұл Тоқмоқ ДНПЗ-ні бі? Балдарыңызға жұмыс бермесе, ештеке қылбаса, жұмыс берген балдарды өшекте іштетсе, айлығы кичинекей болса, балам. Анан ағымне, бияқтан ешті базаны салғанда, бір шайт еткен мұны салып атқанда. Ойты меле барын қиратабыз, автобус кіресіп береміз, детсад салып береміз, школды міндіп қоябыз, май көтсүттөр қылып мақұл дедік, Золотые горы строить etken. Eştik azı dajim, avtobus, marşka girmek biz polis yoldan ötüyoruz. Kara, emeni yolda usta tosu oluştan bir öyle. Ne çıkılıp aldım deyip ballar ötkön yol. Babis üstüne da. O şu yoldu calık. Aylanayın calık. Ballar gömür, sana gömür tıkkın jörden üç kolga jöreriz. Ertemeyen apapak koyunup geçinde kapkara ballar. O şu cebden bir teşitten öt albaydı balların bari. Biz kara gömürden sana bugün bazadan ötüyoruz. Balların bari. Dayım bu şunday. O şu çok degende polis katar kıraat aldı. Mencik, barlı mencik. Bir de mi algıla deyip demir yol qarsın. Alalmayız mencik eme bilbeyizdik. Bütün de mencik eken anam bunu dele mencik. Munusuna gelse munusu dele mencik. Momu nefsi bazanı japsın, kompensatsiya bersin elderge. Eldinden turmuşun karasın, balabakıraga jardan bersin. Barımız mına allergiya olup atabız. Kişineke jer bir 10-15 sotuk, 3 sotuk jeriz var. Ötmöy kaldaylanay. Жоқ, bir тақта қыла алшы. Бұл нефті база деген бұл башқа. ДНПЗ деген башқа организация. Анан бүгінгі күнде ДНПЗ іштеген жоқ. Бұлар құрылыс іші болып атады бақта. Бұл жақ іштеп атады.
Анан буга Анан ошо тактоо болуш керек да. Силер азыр буну буяка келип чыгып атасыңар дагы тиякты сүйлөп атасыңар. Жок, эми биз ошол жакта жашайбыз да. Экөө тең каршысыңар, Каршыбыз. Бул иштесең, элестесең, бул иштегенде эмне болот? Тең зыян. İşlemey turib. Эртең менен келсе бояк үйүбүздү жыттанат, түнүштө сабыкчап. Эшик андали бензин жыт. Ay, mundayda короче var ya, короче orta aytып berет. Короче, bor ekan, jepta benzin işletpeybiz. Emne olsa örttönse ошого өлөлү. İşletpeybiz. Emnege? Üç barı küçük baldarın alacağız diye. Görüyorsunuz mu? Kastan yerken oldu. Küçük baldarın bar уже. Ömrü ayrı. Жоқ, азыр бул иштебей атат. А иштегенде эмне болот? Элестесең, мунун жыты, аргынын жыты, бул жерде элемне өлө. Жок, ушул бүгүн эле чыгып аткан жоксуңар да. Буга чейин өкмөткө, мэрияга кайрылдыңар беле? Ayrılmaktı. Mera özü gelip aylanay hadi çay etken maka. Мен аты жөнүм Нуралуу Бактыбек. Истеген кыргыз чоролору деген коом бар. 40 чоро деген ат менен Кыргызстанга белгилүү болду. Мен Чүйтөк боюнча координатор болдум. Биз булар келгенден бери эле булар менен иштешип атабыз. Булар о жерде иштеген дээрлик кызматтарынын визалары жок. Булар мыйзамсыз иштеп атат. Бирок сүйлөшүлгөн боюнча айтылган мына бул жерден соң жерде эле мэрге шайланып атканда мэр өзү айтыптыр. Бул жерде деген кыргыздын балдары иштейт, анча-мынча гана специалисттер, кытайлар иштейт деген сөздү айткан экен. Жок, ага чейин дептир мына. Башталган айтылган. Айтылган. Ана мындай. Биз ошол боюнча булардын документтерин текшергенде документтери жок. Биздин кыргыздын балдары бетон койгонго жарабайбы? Кирпич койгонго жарабайбы? Сварка иштерине жарабайбы? Жалаң бул жерге келип алып туруп Кытайдын жумушчулары иштеп атат дагы. Биздин бир 30га жакын бала иштеп атат. Анан бир эме өткөндө бул кытайлардын ачык айтканда болител болот экен да. Кадимкиде эле бакылашкаларга тийип туруп, жатырганасынан терезесине сырткы кытат экен дагы. Ошону ушул жерде иштеген кыргыз балдарга тазалайсыңар дейт экен. Тазалабаш десе бир эле сөз экен. Бошоп кеткиле депчи. Бул кандай? Өздөрүнүн документи жок болуп туруп, бизге жумушчулар караңдар. Анан кийин өткөндө биз бул маселе боюнча ошо балдар бизге кайрылганда монда кылып атат. Булардын ортосунда келишим түзүлгөндө ал балдардын келишимин аткарбай Кытай жумушчуларына, Кытай жумушчулар 3 маал тамак, жатаканасы, туалетинен бери биздин кыргыздын балдары тазалап берет экен. Булардын айлыктары биздин балдардын айлыктарына караганда 10 эсе көп. Жана деген булар деген 3-чү сорт, булар адам эмес деген бул деген жумук. Биздин кыргыздардын тиги жерден чыгып алып наразы болбосун деп туруп айтып койгон сөз бул деген. Анан биз ошо боюнча бул жерге келип алсак биздин балдардын баарын жерден ичиндеги балдарды четинен кетирип жаңыларын алабыз болот. Кайдагы 9 000 сомду төлөшөт экен дагы, эсептей иштетет биздин балдарды. 99 Анан кийин жакында бул жерден элдер кайрылды, биздин телефондорду ала алышкан экен, мага кайрылып айтып атышат, ушинтип биз могу НПЗ боюнча муну иштетпейбиз.
Bunu işletüde. Bizim Ansıtele mınау жерде деген нефтохранилище тұрғанда елдер айтып жатады, мына тегітен жасаған елдердің балдары асма болып, еметтігі аллергия болып жатады. А бұл іштесе эмне болады деп, азыр бізге кайрылып атат. Ошол боюнча азыр мындай кылалы. Бул жерден эми биз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөлү. Буяка киргенден пайда жок. Жеке менчик. Ошон үчүн бул жерден деген азыр деген сунуштап туруп билесиз, өзүңөрдүн требованияңызды коюп туруп, бир убакыт берели. Эгер ошол убакыттын ичинде бул аткарылбаса, анда бул бизди кыргыз элинин кызыкчылыгын көрүп, кыргыз элин укпаган адамдарды анда биз буну иштетпешибиз керек. Башкача чара коебуз. Yok. Ya bunlar yok biz yaşamayız tabii. Хорошо, мы согласны. Говори немножко по-русски тоже. Если нагребет, действительно эмесе талкалап мыйзам ченинде деп бул жигит айтып атат. Мыйзам ченинде деп 3 жолу кайрылдык. Ошо катка бирге жолго булар эметкен жок. Өткөндө акрананын балдарын коркутуп бияктан Кытайлар деген өлтүрөбүз. Могу жерге чыкканда могу жерде деген 200 бала кетип буну талкалайбыз деген да. Ошондо ошо балдарды дегенчи, ошо балдардын баарын токтотуп калсак, ошондо келип чыгышып Бишкектен бери келип, любой силердин требованиялар аткарабыз, только кагаз жүзүндө белгиледик. Берсек мына ушундан бери 3 ай болду булар. Адам далдай берсе болбойт да. Бизде денсаулык керек, эме керек, балдарыбыз өсүп кетсе. İşte ötmenden yok atma yapsaz. Zaten hava taze olup da. Taze olup da. Ay bunu tatı alga turadi. Daha bir kırgız çıkartsa, yaşına kaydı. Bu şersiz taşlayıp bimde kalan baldarı ösüp bundan bimde kalan ösüp gerek. Ösüp baldarı gibi alga. Ama bizim cevaplar günde ile versin. 15'e mesela bir çeşit sinirli çeşit. 15 Alıp geçin. Yavuz alıp geçin. Açın lan. Tanaba sonda. Bir de tanap var. İstegen günü. Mından arı yaşagan yaşamın ben. Haycım. Yeminle men geldim. Birinci şarkı Bırak. Sonra Ben mi geldim? Makul biz yaşadık. Gelecek bol küçük baldan emni olmadı. Alerjiye olmadı. Yemden yürek olmadı. Muamele çıktı. Abi işlesin bundan bir sayılarda. Şunu yapacak sayılarda. Orada bir yaptın. Yanakta yaktı oldu. İstiyordu oldu. Dolladı. Bundan yüksek gelsin. O verdi. Sıylap. Açmayı mı? Ben bir yapsın canım. Yok, tanaba sonda. Tamam. Siz yapın da. Hayır, dağı. Siz Evet, bakalım düğünle açtık var. 15 sentyabr. Yok, 15 lira. Alıp geçin o. Ama Gelgiden çıkıp bakıdan. Gelgiden ayranlayın. Gelecek baldarlar var. O son yemesin. Yemesin. Men hazır degan meriyadan kişi çakırgan bolsun. Meriyadan çakırıp депутаттар келсин деген мына бирөө келген жок. Gelmedi, kaçıktan yok. Булардагы мына Bir жерде представитель жок экен. Мына азыр мына бул киши деген жердеги начальник. Эч кимчи чыкпайт. Buna gelmiyor. Чыкпайт эч ким. İşte Türk'ün de o solun acırağından ne durursun? İşte bak, oğullar alsın. İlk ayaz bir çay baksın, seni baksın, andan tüyelükse oğluşa kutsalığından ne gerek var ama? Açmak var ne de bana. Doğanda, mına sizde bir de trebonya var, yapsın deyin. Başka trebonya var. Yapsın onunla şeyde. Gerelim. Oğul da bak seni.